Poglavlje 11. Umetnost poraza. Buđenje tog jutra nije bilo tiho. Alarm je zvonio ali ne zbog jutarnje rutine, zvonio je zato što je svet posla postavio ultimatum. Sinoćni sastanak se pretvorio u šapat, a šapat u konačnu odluku, projekat koji si vodio i investicija u koju si uložio mjesecima rada, odlaganja, obećanja, otkazan je. Klijent je našao izgovor, uprava je rekla da je rizik prevelik, tvoj tim je posustao. Rečenice na ekranu bile su hladne, zahvaljujemo se na trudu, ali odluka je konačna. Srce ti je stalo na jedan momenat, kao da je pokušalo da izmeri težinu te rečenice. Posle toga je došao vrisak, ne s polja, već iznutra, tih i dugačak. Bio je to vrisak koji nosi sva razočaranja, svi poniženi snovi, sve one male laži koje si sebi govorio da će ovaj put biti drugačije. Sedeo si satima. Gledao u jednu tačku na zidu i pokušavao da izbroji koliko grešaka je bilo pre ove. Bio si dobar u pravdanjima. Uvijek si imao objašnjenja, nedostajalo nam je vremena, tržište je promenilo smer, nismo imali dovoljno podrške. Alvu u tišini sobe, bez okvira koji prikriva greške, počeo je da se pojavljuje druga vrsta pitanja. Šta sam ja uradio? Gde sam bio kukavica? Gde sam izabrao brzinu umjesto mere? Poraz ne pogađa sve podjednako. Neke udare preživiš, neke ne. I u tim prvim trenucima između bola i ludila, čovjek najčešće napravi dve greške, beži u samosažaljenje ili traži krivca napolju. Oba puta je to udarac po zidu rasta. Ti si, kao i mnogi, prvo zašao u samosažaljenje, tonuo u niz sećanja na propuštene prilike, na loše izbore, na trenutke kad si mislio da si mudar, a ispostavio se već samo mlad. Ali poraz ima drugačiju anatomiju. On je kao učitelj koji stoji pored tebe, ne držeći ti lekciju, već podižući s mesta gdje si pao da bi video kako ustaješ. Da bi uopšte mogao da poslušaš tog učitelja, moraš da odbaciš prvu dva instinkta, opravdavanje i izgovor. Prvi korak je u priznanje. Priznao si sebi, pogrešio sam, nije to bila konfekcijska rečenica. Bila je to teška, konkretna točka koja je stajala u vazduhu i menjala miris prostora. Kada prihvatiš grešku, ona prestaje da bude demonička. Postaje predmet. I kao svaki predmet je može da se analizira, popravi ili skloni. Sljedeće su došle posljedice. Neki ljudi su izgubili izvor prihoda, partneri su bili razočarani, samopouzdanje je pala. I to je bila druga lekcija, poraz ne boli samo ono ko je pao, on zahtjeva popravak. Tvoj ponos je tražio regresiju u staru priču i nisam ja kriv, ali sada si video da je tvoja odgovornost praktična, razgovori, izvinjenja, dogovori o tome kako ublažiti štetu. Napišao si listu. Sa levog kraja papira, greške koje sam napravio, sa desne strane, ljudi koji su pogođeni i šta mogu da uradim, bio je to pragmatičan dokument, bez tragičnog tona, bez melodrame. Samo konkretni koraci, pozvati saradnike, objasniti situaciju, ponuditi kompenzaciju, ispraviti detalje koji mogu da se popravi. U tom pisanju je bilo nečeg oslobađajućeg, priznanje je prestalo da bude kazna, postalo je rad. Ali poraz ne govori samo o tome šta si uradio na poslu. On otkriva i navike koje si gajio godinama, sklonost da preskočiš plan, da veruješ prebrzo, da izbjegneš neprijatne razgovore u nadi da će se samo srediti. U tvojim mislima su se pojavljivale slike, sastanci koji si odlagao, proračuni koji si ostavljao do kraja, razgovori sa članovima tima koji si vodio površno. Sve je to sabrano u jednoj rečenici koja je bila bolna i istinita, nisam bio spreman da nosim teret koji sam preuzeo. Ta rečenica je promenila ton bola. Prestao si da prepričavaš tragičnu priču i počeo si da gledaš minimalne stvari koje si mogao da popraviš. Umetnost poraza nije u tome da se voli poraz, nije u glorifikaciji patnje. Umetnost poraza je u razumevanju da je poraz ogledalo ne da bi te porazio, već da bi ti pokazao šta još treba da se izgradi. I tu počinje rad i spor, skroman, prljav. Nisi pravio velike planove. Nije bilo vremena za epifanije. Počeo si sa sitnicama, odgovori na poruke koje si ostavio, ispravke u dokumentaciji, jasnije definisani rokovi. Svaki put kad si obavio maleni zadatak, osjećao si kako se neki mišić u tebi namešta. To nije bio mišić koji se diže na teretima, već mišić odgovornosti.
Jedne večeri, dok si posmatrao kišu kroz prozor, sjetio si se čovjeka iz kraja starog krojača koji je godinama popravljajući kapute govorio, kad si pocepan počni od šava, to je bila stara mudrost, bez pompe, praktična i direktna. Pocepan projekat. Počni od najosnovnijeg, vrati ono što možeš, popravi ono što je u tvojoj moći. Šav po šav. Reč po reč. Poziv po poziv. Tako si i uradio. Zvao si ljude koje si oštetio. Neki su odgovorili hladno, neki nisu odgovorili uopšte. Prihvatili su objašnjenja, neki su i sažalili, ali najvažnije bilo je prvih kontakata koji su bili iskreni. U tim razgovorima nisi tražio olakšanje za sebe, već tražio puteve da se popravi šteta. Ponudio si rješenja, produžetak rokova, financijske kompenzacije, lični rad na izmenama. To je bilo skromno, ali autentično. Poraz, sa tom praktičnom korekcijom, prestaje da bude apokalipsa. Postaje zadatak. I u toj promjeni se pojavljuje još jedna lekcija, dostojanstvo se ne vraća putem izbjegavanja, već putem odgovornosti. Kad podigneš glavu i kažeš, ovo je moja greška. Evo šta ću da uradim, gubi se deo poniženja, pojavljuje se odgovornost i to menja odnos drugih prema tebi. Ipak, ima drugo lice poraza koje nije samo rad ili popravka. To je lice unutrašnjeg razgovora koji ti piše nova pravila o sebi. U noćima si se suočavao sa stvarima koje si do tada izbjegavao, strah od neuspeha koji je bio dublje ukorenjen u detinjstvu, slika o ocu koji je govorio da je gubitak sramota, majčin strah koji je postajao tvoj. Sve su to bili glasovi koji su pričali dok si mislio da sam sebe braniš. Sad, kad je poraz bio stvaran, ti si mogao da prepoznaš te glasove i da se prema njima postaviš drugačije. Naučio si da poraz ne definiše vrednost osobe. On ukazuje na slabost planiranja, na greške u izvođenju, na loše odnose. Ali vrednost čovjeka nije jednaka uspjehu njegovih projekata. To se razlikuje i to znanje donosi blagu utjehu. Drugi čovjek može biti u suzama i istovremeno biti dostojanstven jer preuzima odgovornost. To je dublja vrsta hrabrosti. Bilo je i trenutaka istinske pokore. Kada se sve smirilo, zapisao si u svesku posljedice koje će te pratiti narednih mjeseci, manje novca, reorganizacija posla, mogućnost da izgubiš neke saradnike. Umjesto da te reči obore, prihvatio si ih kao okvir u kome moraš da deluješ, to su bile nove granice tvoje slobode. I u tim granicama si video priliku da budeš bolji, ne zbog rezultate, već zbog procesa. Na kraju, umjetnost poraza ima i jedan paradoksalan dar, pomirenje sa sopstvenom smrtnom greškom i oslobađanje perfekcionizma. U svijetu gdje stalno pokušavaš da budeš bez mane, poraz je brutalan podsjetnik, ljudsko je pogrešiti. Ali ljudsko je i podići se. Učio si da tražiš ravnotežu, planirati čvrsto, ali prihvatiti da kontrola nije potpuna, raditi odgovorno, ali biti spreman na grešku. Mjesec dana posle otkaza projekta, stajao si pred timom i držao sastanak. Osjetio si kako ti glas drhti, ali riječi su bile jasne. Priznao si greške, objasnio plan popravke, ponudio ličnu odgovornost za jednu fazu ponovljenog testa i zamolio za poverenje koje se ne naplaćuje lako. Tim je bio stidljiv. Neki su kimnuli. Neki su ostali hladni. Ali u tom trenutku se desilo nešto što nisi očekivao. Jedan od najtiših članova tima, onaj koji je uvijek radio u senci, ustao je i rekao, hvala ti što si rekao ovo naglas. Bolje da znamo istinu nego da živimo u priči, bio je to mali glas, ali u njegovoj iskrenosti si prepoznao korak naprijed. Umjetnost poraza nije spektakl. Nije ni poraz koji postaje ep o trijumfu. To je rad koji se odvija posle vesti koja lomi plan. To je tiha disciplina priznati, popraviti, graditi iz šava. I najviše od svega, to je odluk da se ne kriješ. Da si u stanju da kažeš jedno često zaboravljeno, pogrešio sam. Izvini. I evo šta ću da uradim. Te večeri si upalio svetlo u radionici koju si ranije koristio sa ocem. Stavivši ruke na staru drvenu klupu, osjećao si nečiju tešku, ali mirnu energiju. Poput šava koji vraća komad tkanine u svoj oblik, ti si šio svoj put nazad u svijet, ne jer si jak, već zato što si bio čovjek koji je prihvatio da se uči iz pada. I u tome je bila prava snaga, ne bežati od poraza, već naučiti njegovu umjetnost. Ako imate neku želju za temu koju biste voljeli da poslušate, pišite nam u komentarima, a mi ćemo se potruditi da u budućnosti obradimo tu temu.